nang litu marjilong lo ma Thailand pen Cambodia det patwe ajo pen ron che dan lilo ron ta aso sa ron kali hele pen lege chap kali lahai tum misai lahai pen si ke che dan Pasal su video lo ngai tum chini nang la soron patwi ko an porlo ke chidan la pen command lo attack pang chenge Thailand tum lo mate Cambodia tum lo la pen command lo ke chok che kupie joine lo la tum ron chidan ret ke command tu pen la tum ron ke chidan a history go pilo ang ton details la su video lo tum chini nang la si la soron patwi baji ke thom a por si ke chidan ko sodim lo ke chidan pulote Cambodia natu bangke northern side a province natu inke Thailand natu bangke Sikaket puisi province do hadake state pupi hadake province pupu lasi hala so province hala so a border area long si ron ke chidan hala dagi si pre vihar puisi temple do mondir do hala so mondir adu si latum ron ke chidan inke hala so area long latum chidan nai lo mate latum history yong si tum langdam pulote Cambodia pen Thailand ron kichi dan ke hala so area long halo che dan nai nalo Cambodia pen Thailand atum a boundary mate a border che share thepik a border approximately 800 kilometers a borders pine area do atum hai longle border che share Cambodia pen Thailand adet inke hala so dim long halo tum ron kichi dan nai nalo inke pattobe ta hala so dim long si ron kichi dan ente munit kwalo ki thitang pulote Thailand army ahin pen statement ki people na tengte banghini tho Thailand army tum ki thidun la pen bangpli they are wounded po mane areng sodun hai injured la son inke ke chok che ko malama si attack cheng lo mate ko malo attack of frank e pulote langoi Thailand tum ki pupu ke Cambodia tum si na attack pang cheng la tum si na attack tum phan pupu Cambodia tum bangi pupu ke Thailand tum si tum na attack mane they accuse each other, they are blaming each other, you know latum chipu pe mati tum si chok che puke chedan lahai long chipu pe mati amasi mat komat ne chok che exactly ke chini ne sita Cambodia tum banghal tum se attack ba frank la son pusi pu inke koso so dim long main atum target ke mate attack pulote la military camp di la pen weapon depots la hormu helel hype ni ki bibia dim do mati army camps pen jeng la son area long si la tum chi target pen la son long si air strike ka chi dan ta pu hele pen ka chi dan gali aircraft pen hai aircraft la hype si pini chi attack jar hai la son ekdam chi dan thit pi lo da chi dan bom hala da inke lango la so aron ke chi dan ret koman tu pen lo la pen a history ko pilo bote lango a history aprang nang thar bro so prang ta achu heta che dan ke May 28 a hutta che dan la so ningkan 2025 la so phira ko July 24th of July pen ni pho an 24th of July pen 28th of July ni la tumako ceasefire agreement che toklo itum che dan nang nelo bhai puja the che dan nang nelo polo tum agreement che toklo hala so agreement ta ame thang tumang bong matle che tokali he America la pen Malaysia a government Donald Trump la tum si agreement pache toklo but a fit bank ko pilo che plan America tum banke che dam de delo sud banke America tum banke Cambodia la pen Thailand phanta la pen Malaysia phanta tax pa kam krap tariff India phana pa kam son la tum pa kam kragamat la Malaysia tum banke chenu daklo la pen America pen inke fit Thailand tum da pulo tum so agreement ke kroin e ceasefire agreement la che abang ni lo agreement kroin e la ke Cambodia pen Thailand ang bong si ron chedan hi tum hinia det ang bong si ron chedan pot third party mate kapre ka det amuni ta America ko nan nan amuni tum nang chi jogu nang ni tum la kroi kri puman break dak inge hal so fit chedan chet ma patuwi bangke baji thoma por bangke 8th of December ani chedan dudlo air strike aircraft panji ke chedan inge langoi la tuma history main ku people la tum chedan ret pulote pini pen ke lo tum chedan ke 1907 aning kan pen lo a history ke ding pic de sidang li tum phani main a points hai hal hai bang nang than main a points ang than lo bolte na tum buji joy chat po clear po kalite a history do pic la dak hai richo la son pini ta thema langoi Thailand government ta
constitutional monarch group hada ki richo se ke thila so phitsi aber hai so aber si prime minister do similarly la Cambodia that long ta constitutional monarch that means king ki richo hai richo si ake the head of the state mate head of the country bupu hada apini Thailand na tuta lapen Cambodia na tuta inke la tum ron hichedan ke ni men than po hai kechedan ke arjiding piglo sita 1907 aning kan France a government pen Cambodia tum isi agreement dolo amar hala sohot France atum bangke Cambodia tum phan laso area mate penang ana dim pilo athema langoi France tum nearly 90 years back dominate mate rule India long British tum se phrang nang dominate mate British tum sinang solai mate India phanta hala tum si capture mate la sona thaksi France tum Cambodia that phanta 90 years back do capture mate hala tum hana solai phit la tum agreement dolo hai agreement dolo hala daga richo pen amar itum phala na dim nang chipi nang ji la son polo amar 1907 in kan bange France tum okay chok ma pilo hala sohut pre vihar pu temple isi mondir area do hala ta pidet lo 1907 aning kan okay but 1911 aning kan bange Thailand tum pulo ala pini tum phane Cambodia phanda pulo la pen France सरकार मते फ्रांस तुम फंदा पुलो जे हलासो एरिया प्री विहियार पुइसी मंदिर दो हलासो एरिया क्वान बोलते 4.6 किलोमीटर एरिया दो पेना थिपिक है मंदिर दो हदा हलासो दिम के आपको को इतुम जों सी मैप जों सी लांगदाम पुलो ते सो दिम के लासो लोंग री के इतुमा लोंग री मते इतुमा लोंग ले पुसी थाईलैंड तुम के चिपु 1911 निकान ओके नाली तुम इन चिबिनो 1911 निकान थाईलैंड पुलो लगे इतुमा दिम पुसी फ्रांस पान क्लेम थुलो मते ला कैम्बोडिया थमन क्लेम लो क्या फिट बंगे वर्ल्ड वार 2 के दोहुट वर्ल्ड वार 2 नाली तुम चिनी लो दी 1939 टू 45 अन रॉन के चिदान वर्ल्ड वार 2 के दो इनके हाला सो 1940 निकान ला वर्ल्ड वार 2 के दोहुट इनका इसी पारे ला फिट हाला सोहुट थाईलैंड तुम ता पिनेफान ला फ्रांस गवर्नमेंट मते फ्रांस तुम फान अटैक दूर मैं अटैक दूर अमर हाला सो मंदिर एरिया प्री विहियार पु मंदिर एरिया ऑलरेडी कैम्बोडिया फान पीएल है बट ला तुमांगा चेराई टू दैट लागे इतुमा दिम बुसिपु इनके फिर कैम्बोडिया तुमांगा चिपुलो लागे तुम्हारे पीएल फ्रांस तुम पर इतुम एग्रीमेंट दो एट जात एन इतुमांगा पीएल पर इतुम चेलोंग थुनी सो दिम इतुमांगा पिनी पु ला थाईलैंड तुमांगा क्रॉक देलो दी ला तुमांगा पीपे दल अमर को पिलो क्लेम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोंग कैम्बोडिया तुम बांके हाथ दाक कंप्लेंट पिदाम हाथ दाक 1959 इनकान कंप्लेंट पिदाम लो क्या फिर 1962 इनकान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पेन जजमेंट पिलो अमर पुलो लाके थाईलैंड लोंग ले गाली लाके कैम्बोडिया लोंग ले लासी कैम्बोडिया फन नांगली तुम लासो लोंग ले पिदेट नोपु सी ऑर्डर पी दाक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पेन बट थाईलैंड तुम बांके क्रोक्रेटिव पीसी उन ए पुसिपु के long le ke koma polo polute obviously long le banke Cambodia polo sita la so adim banke pipe that pre vihiar pu hala so area main mat hala so temple amen mondir amen tela so a mondir mate temple komar lo selam non che dan bom la tum long le chi thiret mate la so mondir phan main ke la tum ke dan ke hala so mondir area mate hala so mondir long le phan no pre vihiar pu okay ang itu man lichbi noy kela so pre vihiar pu a mondir kupia mondir lo la pen kumantulo selam kumar lo selam pulote la so mondir ke si hindu a mondir lord sivo arnam pupun ang litumar julong lo budi sivo arnam phan panong pen si la so pre vihiar pu a mondir phan ke selam pi khmer puisi a dynasty mate si apne kingdom non karbi richo puson khmer pu hala so aricho do सूर्यवर्मन 1 लापेन सूर्यवर्मन 2 लाहे रिचो तुमसी 9th century पेन 12th century अंग बोंगसी हाला सो मंदिर फान के सलाम 9 to 12th century अंग बोंग नॉन के नॉन पिलो 21st century पुते निकाम दो पिलो 1000 years पारे लोदी हाला सो हुसी लासो मंदिर फान के सलाम ओके इनके लासो मंदिर फान लासो लोंग ले के चिट्ठी मते लोंग री मते एरिया के चिट्ठी फानसी ला तुमबांगे के चेदान वेर लो मते चेदान रेट नोन अंता
के area ke pom darang than lo 4.6 kilometers area do hala so area la tumta ituma dim haputa ituma dim bu la so joine sila tum ron chedan 1907 pen chedan non anta judek thedal ke koman to ne chedani purek thedal chi sol bun elang gente inke a hokvek kumalong le pote Cambodia tumalong le but Cambodia that ke bita bio la pen week o a population la hale langam pusta 1.7 crore bak sido inge la pu Thailand tumma population to ong u amasi la tumta sabse lang rop ta do kong Thailand tumta amasi chedan re Thailand tumang la solong le tum phan pi bek ning ji po en ke la so dim non ke la so pre vihar podim ke aprang Hindu mandir hade Lord Shiva mate God Shiva hala so a mandir Hindu mandir but non bang fit bang ke Buddhist monk tum hai la Buddhist dharma du pik ma therakta Cambodia long ta Buddhist dharma ong pik pen apu Thailand long ta Buddhist dharma ong nai lo majority amat hala Buddhist tum si cherai that son hala tu monks tum si ke do ha so mandir long non bang ke tourist tum ta ke dam bang do dam long so dim ta ke dam ke enke laan ke thelong lege ping tung te palam he tourist spot la hai tourist pen tangka la hai ta wang wang la lam ta do ma ti ma si la Thailand tum bang ta ping tung te sila ke ituma long le la pc un e puja la tum ta la si chedan la pu Cambodia tum ta a history lang dam pulo te agreement la phrang do France tum ki pitanga dim lo la ke ituma dim pula tum ta koson si kroin pa piun e da lo tum ta di ente la tumang bom non chedan bom phrang ben chedan bom ente komalo hai bom la powerful mu Thailand pen la Cambodia bom pulo te langoi Cambodia ke ni pam tang than lo population ta 1.7 crore bucks do around nan bucks do enke la pu Thailand tum ke 7 point something population do population wise langam pusta Thailand tum ing tangmu la pen military puno defense aircraft puno missile pen la ka chi up hormul hai pi ni hai aircraft pen changlo tum army weapons la ta mate la tank puno la hai pi ni ta dopik artillery puno la hai pi ni ke che dan hormu ta ong pik Thailand hin ke sita la Cambodia na tu bangke la tuma defense system puno mate la ka che dan hormu la ta compik la pen a population no compik tum army ta compik as compared to Thailand tum ke powerful pick asi atumang bong che dan ahok hakla che dan dut khangjang pusita Thailand phane Cambodia tum ke hain it athema hal to military strength la hai me pick mate powerful o amasi nang than pui le di la si che dan pusita komar la hai pola ben che dan ang ne di che dan bolte innocent muni tum public tum si thidun re jimati ne thousand muni tum lakhs thilap thai di aru non lom ke frankson heli pen le chap up kali pistol pen le chap up kali mati ke chithui thala son ri non ke aircraft pen ang song pen missile pen la son si che dan dar mati ke son seklung unit thidun lap ti se che dan de si ke me sita agreement bang ko pine che plan lage na chin delo agreement doge dolo Donald Trump America atum agreement pa dolo amala hang tumasi bini tax lai pa kam krak ma aning oi mala tum ta ning kang ma phir break to that ke chok che vek ko malo bolte langoi ke chok che vek ke jong si lang dam er polote Thailand tum si ke chok chelo hala tum si hala so dim ke cherai pi mati pre vihar podim amasi la son ne main points nang li to manang thalo de jong si ne ang ton history do pilangan ta hala kupli alam pin ne aroi lam la do pilang history hai jong si nang thandam bulote ke lan nang thandam bulta nang tum confuse da la pa video ta ding pigi buji da ji lang li tum na ekdom ne main point nang pa clear dak phan si bori lo buji lo bisima tharlo pine buji je pusda nang li tum comment long nang tok rang than ta mente non India tum interfere do ji ma India tum khang unji ma rasoron li tum tengte kupilo bo ge li tum comment lo nang tok ra nang than bo chin thau ke la si che tong thu nang ne next ako interesting content wan thu pola pe nang li tum yong si YouTube long lang bom karbi content phan prote karbi content phan subscribe ignon jong si Facebook long lang bom te Facebook page phan follow ik den follow subscribe lo pote nang li tum ke chengsi ne video thek long ban up to date do po kali bote ne la important issue wall politics pen cheng long di wall ang ton lam ni thanu umadi la lam nang li tum chin un de po jong si subscribe follow te thek long wer po di la si che tong thu